Hello papagayam, naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel. Ngayon tayo basa ka ni drama itak at manipod ka ni pagayam tayo nga Edgar. San napudpod no anagan. Kastoy ti kunana. Dirman ang biyanang. Adamat kapadasa kakayat ko apay drama. Ititawan ko na suro ka 40, baruak pay laeng, kat no apay akasta, isutin nakisalaysay kan ka. Rogyak nga rudan ti agsalaysa. Papanam, Edgar. Ijay syudad atata. Kas iti singawd, inamanan sa rungkaran ni Silya. Kahit kaano ngay pasyar mauti bagbaga manubyam. Nabayagan ngay istoryam day ta anubyam. Ngam di mo pa inyam amo kada kamay kaninanang mau. Wunto Adan tulad ta kaday. Makumikumpay lang amin ni Silya. Ay, na yan. Mapanan ti tawan, Edgar. Alukuyam tinubyam, tagkasar kayaon. Madanon tulad ta kaday. Di kaya ganat. Talinlinayan may pailati ayan-ayat may. Tapno saan makusal. Nasaya at matain may ka, Edgar. Agda problema. Ha? Hingan day tangay Silya? Ay, delayed man ang tisweldo mi. Adanas kan abayada, ngamawan pagbayad ko. Sana problema day ta. Dakwartat. Naglako ak itimulak abins. Natsamba tinangina apresyaw. Ha? No kasta, nakaapit kan itimulam anatan? Wala. Apay manuti ka sa pulang. Ibagamtek kang ka. Kwa, 3,000, Edgar. Ay, sigay. Mabila nga. Dahito inay. Oh, agyaman na. Ay ayatin ka unay. Agkasartan. Ha? Agpaisaw. Kaya mo ti pa ikasar ka niya? Wen, ng pagsaritaan tantupay an embag ti may papan iti dayta, Edgar. Saan pa'y nga ita? Kahit, anyay, rumor na. Intag pasyar. Kasla masadotak arumor, Edgar. Inaklaangan mangi take out iti makan. Ta dito'y talaangan amangan. Anya? Pasensya ka na. Ngumawan ganas ko arumor ita. Ag food trip talaangan dito'y dagos ko. Auntie, anyat trabaho Genobia ni Insan Edgar? Sales lady ka no, iti may sa amol ijay syudad. Ay, adan sama makatawanan ng agnobyo Dante. Una, nga maging gaita. Saan mi pa'y anakit kita ti bagbaga na anubya na. Wang nga raud. Di na pa'y mga minipasyar dito'y lugar tayaw. Diyak man amaw iti dayjay akasinsin mo. Wano, saan nga takayat di babae ti umay dito'y? Wan siguro Tasigon kinidgar, managbabain ka naw tinubya na. May mayat kumamala ang ano mamamuyaw. Nabayagan nga bagbagamay. Ngam saan mimot amauray. Di namot ipasyar dito'y balay tinubya na. Di na pa'y langarod ikasar. Agurnong da kanupay. Kaanon to pa'y ngay? Mapmapanan titawan. Ay nakaanakan, day tangarod mo ti bagbagami kini Uncle Mau. Ngam awan pa'y mo. Diyak amo kadakwada. Insan, damag ko nakatsamba ka kano iti presyo ti mulam anat nga. Ha? Wanin sang. Talagang agsuswerte ka, Insan. Ay, mabalin mo ti mga sawa. Ado siguron turnong mo. Awan pa'y nga raw. Kasano nga awan ka nagsasaruno ti pa nagswerte managlakaw. Kwa? Ado ti pakausaran ti kwarta insang. Kas kumaitan niya. Baro ka mo, Insan. Awan paggastusam. Adamo business dante kan uncle. Tadapwis to da ijay ila pagtagilakwan iti ikan. Ay, kwa? Basta insang. Ado ti paggastusan. Iso nga, awan pa'y ornong kao. Ay, nakalako ka manan iti mulam manatang. Agpasyudad ka man nga ta, Edgar. Kung tatang, tapag saritamin kanisilya ti kasarmay. Nagsayatan nga nakaw. Ay sige, ikasar mo nga rodan tinubyam.
Angem ay amom pa'y magkada kami nga umuna. Di na nga rog masangaw. Tama kumikom iti trabaho na. Sa nabali tayo kasar kon iti mabiyay. Malala. Di yun ibaybayag. Tanday, mapaanan titawin na nakaw. Malakayan kan abaraw. Umayak man na nang. Nay, nakapasyar ka magdanay. Agam, apay ngagmay saka. Ayan ti asawam nga ay. Nagsina kami. Anya, apay ngay, nagapa kayo manain. Uy, pinapanaw na iti balay da. Isungag, naudak man nanditi balay. Anya, Jak pagtatak ko nanday dya babae. Saan na bali ha? Saan kami mo ta nagkasar? ay, una yan aya. Mala, tulungam lang aruden ti kabsat mo ngagtalaw. Wano saan, da kamay ti tulungam nga aglako iti ikan ijay ilay. Wintaw. Masanutak pa ila ita. Kahit puti agina na. Tumulong akto ano gumagutak na na. Planok nga roti ag subling ag trabaho di syudad manong igar. Angem, kasla masadutak mo tin nga ag trabaho. Apay, awan naman na maurnos tinagbaatan nyo iti asawam, danay. Awanan manong. Nagsina kami na talaga. Inaldaw mo lang agapa kami. Iso, bay-bay amon da jay. Ay, anyam. Si kangay manaw. Damag kaw, kaada ka nung nubyam ija syudad. Ay, danay. Kit ikasar mo na. Alalukuya nga rudan. Hindi na pa'y magkayat. Ay na, di mo ibay-bayag manong. Ay, wam. Tanay, mapanan titawan. Asawam ki din. Aw, ay, nagatang ko amin na nakasapulam dito boarding house mo, Silya. Kumplito man nanti abastaw. Agyaman nak, Edgar. Ay no, mababaiнаkan kan. Adon ti gastos mo kanya. Awan anyaman na. Panagri na ng aming kaasawa kan. Ha? No payawan pa'y napasamak itinagbaitan ta, panagri na kaasawa kan. Uray siya, Edgar. Kasla asawa ka matan. Respetuang ka nga main. Ay ayateng ka. Ti kaya ko kay nasinaw ka nga idatag ko iti altar. Nagsingpet ka abaraw, Edgar. Kahit kasanungay. Pagsasaritaan tayo kumanti kasarta. Apay, adda ka di aramaten tangag kasar. Kat itad mo mat kanyak ti kwartam. Ada sa bali lat ititag ka. Ada nakalasin na para iti kasarta. Ah, kasta ka di. Iso nga awang problema iti magastaw. Tulagan tayo iti kasaran ta dumanong kamay. Ah, ay uwan. Kaya't kumatan ti makiasawa kin ka, Edgar. Iso na lang, tadapay ngamin tultulungak akabsat ko nga agad-adal. Ha? Doa semestre laangan, Edgar. Makalpaston ti kabsat ko. Ay, Edgar, maawatan na ko ma. Sapay ko mata mauray na. tunggal idarirag ko ti kasarta. Adala tama lapod niyo. Pasensya kan talaga, Edgar. Sana bale, taubing tapay mo't. 38 mo lang, kat 27 ko mo. Lumakaya ka baraw. Iso ang madanaganat. Ang mga no ikalang naktaw. Saan? Ay, ayatan ka. Apay ko mga aramitek dekta. Diyak ka ba ilan ti maisinakan ka? Ngamin, nagsaya at kaunay kanyak, Edgar. Sa pala ko ma, tadi nakto pasakitan. Sige, aw-awata latan. Ang patgam ko matikid daw ka. Ipashare kay di balay ta, kaya da ka maam-am mo dagiti dadakkel ka. Ha? Sige. Patgak day takid daw mo, Edgar. Basta anusan nak ko mga orayan na. Diyak pa'y lakayat ti makiasawa. Tada pa'y tultulungak akabsat ko. Wine, maawatan ka? Gapotay ayatan ka silya. No kasta, nagpasyudad ni Manong Edgar, nanang? Tanakala ko manon iti mula na anatong. Talaga mat ni Manong Manipod adan nobya na di syudad. Kanayonan nga wan diti balay. Agbalin sa muten asi ti boy ti kabsat ka. Ay kat gagangay na iti agay ayat kastamot laken ka idi Di mo't adda idinubyam ijay syudad.
Kanayon mo iday nga istoryaan nga adda Nubiam iday. Idi anang. Nabayagan na nagsina kami. Aguray ka. Dimot ko nam a sales lady iti mall JX mo idi ijay syudad. Woy, nanang. Apay, anya trabaho tinubyan ni Manong aya? Sales lady mo't laeng iti mall. Ay, kastaya? Ay, ang mga nagkatrabahuan da iti X ko iday. Agyaman at tayo manugo ka ngagpasyar iti balay, may. Mabainak mo't ngaminkan ka. Kanayon ka apaayon. Iso nga ita, pagustuhan ka man mo't. Basta saan tapay lang agkas-kasar Ang mga no ikasar na ko no makaawid ta ijay balayo. Saan? Saan ka apirsahin? No talaga di mo pa'y kaya tipay kasar kanya. Respeto kyamin na desisyon mo silya. Agyaman nak Edgar. Nagaro din agrubak ka. Tagawid tayo di balay, may. Nay, nanang. Nagdakkel mo da kardero ti pagluto niyo. Sino tinutlutuan niyo? Sumangpot dama nung mau kan tinubyan na numadamdama. Pasyar na tinubyan na dito'y balay. Nay, imbag man. Ay, nasaya ta. Tapno ma'am, amo yung tinubyan ni Manong. Wan nga raw, nabayagan na kayat mi amakita. Iso nga agluto ak iti pagsasangwan tayaw, anak kaw. Silya, isog na ng kintatang. Naimbag nga oras yun, tata. Nana. Kastamot kan ka, balasang kaw. Ay nabayagan na kaya da ka makita basahang. Iswa na imbagmit ata nakapasyar ka dito'y nanumu abalay may. Makumikumak ngamin iti trabaho, tata. Ay, si Mangput kay mag... ha? Ha? Danay, ni Silya. Kayan ayat kaw. Silya, ni Danay, kabsak kaw. Ay, sigay, mabit laang tayo nakisaganan ti pangaldawan tayaw. No kasta. Dani ti pudpud no anagan ti kabsat mo. Kaya Dani mo talaga. Awang matin ti sa bali anagan na. Baro pa iti kabsat mo? Baro manin tanagsinadan iti kinalibin na diti lugar may. Anya? Ay, panawang ka pa diti balkon na. Tayo naman agsodal iti nyag. Uminom ka man iti tubog ti nyag. Sige lang, Edgar. Silya. Nasaya at tayo masidag ka. Awanan ka iti ba Ay, Silya, pakawanan na ka. Ulbud ka talaga. Isumot la sa bali anagan timbagam anagan mo kanyak. Tapi naglulukwan naklaan. Ay, pakawanan na ko ma. Sorry. Sana balay. Tadamot ang tikabsat ko akasukat ko. Patsya ka maipatag na ka ti ustaw tikabsat ko. Sana mabalay. Kalpasan ti amin. Kas jela ti kalakanakan ka ti panang panaw mo kanyak. Idi na mo ama si Kugak. Pinanawan na. Ay, kumusta gaham ti sikog mo iday? Awanan! Naalisanak! Gapo siguro iti pan naka-stress ko. Isuan naalisanak. Anya? Dani, ayayatan ka lang tangaging gaita. Pudno a kinagura ka. Ngamruming bawmutlat ta tinalaw sa panagayat ko kan ka. Ay, ayatan ka. Kasano nga tikabsat ko? Saan ko ngay ayatan, Edgar? Ha? Pinaramat ko lang ang tapno malipatan ka. Di ka pulos na pukaw iti puso kan panunod ko, Dani. Si kalata ti ay-ayatag. Please, amumot asi ka ti kaunaan nga inayat ko. Ituloy ta ko matirelasyon ta, Dani. Pangasim. Pakawanin nak, Edgar. Ngamno amok akabsat mo ni Dani. Sa anak-anak relasyon kan ka. Ay, Silya. Saan ngamin nga imbaga ti kabsat mo ti pudno anagan na? Iso ajak amo ang kabsat mo gayam. Laging itak. Ngampot dentan ti amin kadata. Ay, ayating ka, Silya. Maasi ka kumama kanyak, Amo mo, no kasano ti panagayak ko keng ka?
Nari na muday ta. Ang mapay ngay ka lang na utay. Pakawanan na ko nga, Edgar. Nidaan ni ay Manong, pakawanan na. Ang mawan plano ka mang pasakit kang ka. Jak ni namnama ni Silya magaham ti bagbaga manubyam. Nagsublit ti sigud arik na kwa na. Apay asak pa'y tinapili o pasakitan. Apay nga nagkurangan. Apay akas to ti mabal pasamat. Inayat ko iti gusto ni Silya. Impay ko amin na panawag ka natin siyong kuking kuwara. Pinangnamnaman na lagayam iti awan. Awan puso na. Kasto yung lagayam ti subad na iti aglalapusanan. Ngayon pa ko kang kuwara. Pati dagiti naglakwak iti natangamulat. Inintag ko kang kuwara. Amin nakidawon na itagaw. Ay tagangarod na itasilya. Yaman naman, napasaginan na may lagayam. Ay, Pasensya kan Manong ha. Ay, awatom ko matigasat man. ha? May saka may? Nagsina kayo lang arudan, sinublihan pa ilaan. Hindi mo pa ila ipabigay magkanyak. Napyakan ka, taububing ka gamyak. Yang ay, agbaka ko na baraw. Iso nga ipabigay mo latta ko makanyak ko ni Silya. Lading ita, Manong. Ang ay ayatak pa ilagayam ni Silya. Ha? Pumano kayo arudan? Sana dito iti pag nakita niyo. Umadayo kayo. Diyak kaya't na makita ti panagro-ro pa yun, ha? Nay, nanang. Dakay mait. Sumrek kayo ah. Ay na, siya kung tipim masyar. Tadi kay mat makalagipan nga agawid ije lugar tayaw, danay. Kumusta kayaw, kinisilya? Nabayagan, ngagdandan na kayo kinisilya, danay. Apay, awan pa'y plano yaw nga agkasar. Awan mo trabaho nanang. Nagsapulak pa'y iti trabaho. No kasta, awan pa'y la trabaho, ngaging gaita. Ay nananang, sadot day tang anak yaw. Ha? Awan pa'y serbi na amaskulado. Di man agtrabaho. Siyak timang manggad para iti pagbiag mi. Anya, Agtal na ka man Silya. Manulat sweldom ka, sales lady ngay, nagbasik. Amo mat gayam abasay. Ngam apay adinak tulungan nga agtrabaho. Ha? Isubli kun tanak yo kada kayo nanang. Kanayon kami mat lang nga agapan. ha? Nauma akon iti kinasadot na. Naimbag pa'y ni Edgar. Adayugayam anagaggagat ni Edgar ngam sika. Isong agsina talangan. Uray ta saan tamat anagkasar. Kan awan anak ta. Sina di sina. Day talang ay. Nagsina talang rod idain. Hanggang nakisinubyan ka pa ilang aming kanya mait. Pinilit na. Ala, husto daytan. No kadayon kayo met lang nga agapa. Nasaysaya at lang agsina kayaw. Ano kasta, nagsina kayong kinisilya, danay. Huwag manong. Makauma ti ugali na. Sublatan manan ano kaya mo? Anya? Unay kiti pa nagkikitam kada taon, danay. Apay agbibisinak iti babae. Ha? Agbaka ala brown. Yung ti sublatek ti subsobram. Di uray awam may. Uray sa anak agwapaw. Amok ti agpili iti agbaling nga asawak. Kukwam lang nga. Tanabayagan na nalipata da di babae. Inungong tak nga rod ti kabsat ko gapoy ti kasjay nga imbaga na kanyak manang biyanang. Kas lang amin nawan respeto na kanyak amanong na iti kasjay nga imbaga na. Nagsina nga rod dagiti dua ket nakasarak manen iti sabali a nobya ti kabsat ko. Ngem siya awam pay nobyak nga ginggayta. Tawam pay met makita wenno pakarik naak iti ayat. Kat nugasat ko ti agbaak abaro awat taklatan. Alakastan to'y pagayam mo, Edgar. Talaga kasta ni ayat pagayam ko. Saan nga iti amin nagundaway katragsak ti mapasaram. At damat lata mapadasan wano mapasaram aladingit. Ako nada. Iso asak baya sarkam ni ayat
Sa ganaam latamat ti mabalin nga ibunga na. Angam saan ka mapukawan itinamnama. Nalabit, talaga saan pa'y adimtang ti parakan ka. At danto pa'y nasurok a 50 ti tawen na, santo na ki asawa, at dapay kat senior citizen Iso nga awan innubingan, lin na kayan, wano binnaketan, itipan na ki asawa. Basta lakit din naragsak da adwa. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Edgar. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat wa ninyo nos para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, ka Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyana! Naimbagmanan nga oras yu amin papagayam, shout out kada kayo amin, naragsak ngayon kay panagdengdengag, kan panagbuybuya itagundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itakat manipod kani pagayam taya Julina, sana pudpuno anagan. Kastoy ti kunana. Dear Manang Biyanang, ilingad na kumay tinagan a Julina. Agtawan na kitan iti 40. At damat kapadasa kitibiyag nga isutin na kipadrama kan kaita. At da idi na kirelasyonak. Nagin inayat kami iti husto. Tiyam mo kag nanayon day dia kinaragsak ko iti sidong ti lalaki nga inayayat ko. Ngam, dimteng ti pagbutbut ngak. Ti panangibati ti lalaki ang nakasikog kanyak. Tadyak ilibak, at daan iti asawa ken anak ti lalaki ang nakasikog kanyak. Awan tinlibak na idinagdaton. Ngam inayat kulata. Sana nagbalin atubang wano lapad kanyak ti kadat pamilya na, iso nga inaklon ko kat inayat ko iti husto. Rugyak tag salaysay, idi kay paspas ngay ko, iti anak ko. Ala, husto na anak ko, agatas kanuan, isunan. Apay aya anak ko. Ayat sang-sangitan ti apo ko kaya. Diyak nga rodam mo nanang. Di namat kaya ti agatas, agsangit mo't lapta. Nanan, yag mo man ta siyak man ti mangisala. Yagmaw. Ay! Bayam, alik na natiligat sa tagibay nga wala asawa na. Ha? Tatang, Hala, inkakit agluton garda. Panawam tanak mo dita. Tabukodan natiligat sa tagibay iti ubeng. Kasano makamiris no kasta? Umengan, Ay, anak ko. ala, panawandak dito yun nanang. Amangan umtan na kayo manan ni tatang. Ala, paspasin siya amla ko man ti amamuan. Uwe nanang, madlaw akaguranak ni tatang. Ang aman niya nga ron. Aklo nagatigasat ko. Basol kumat ngamin. Jak din nga iti pang magbagayo kan ni tatang. Sinupring ko ti pagayatan niyo nanang. Di ka kadimasyan iti anak talakay. Kas jay lang arudan tinagbanagan na. Kasla iruruman mo ba? Dinak lang amin mawatan garda. Kaya't ko lang iparik na abasol na mutlang. No apay ang nagbanag akas dyan. Binagbagaan ta iti namin ado adaras. Ngaman niya tinaramid na. Sinukir na ta. Agdadata asa asawa di lalaki ang nakirelasyonan na. Ngamin tuloy na lata tinakisinsin narakin ko na. Ay, Iso baybayam. Tapno maamiris na tibidot na. Sigurado ka, Rulay. Agayat kalat takin ni Julina nga oray naganakin abalasa. Wen tata berteng. Ibilang kunto kaspud nung anak ko timpas ngay na. Kasano nga yung mapanagnikam dahi ta, Rulay? Pasensya ka na.
Gagangay iti ama akas kanyak ti agdanag para iti anak na. Mawatan kayo, tata. Ngamtap no mamati kayo ti bagbagak. Panagnagak day tata da berdeng. Ha? Kasan na rule? Ikasar ko ni Jolina, tata. Amangan numakmaklaat kalaang Ruli. Amumet, adan anak ko. Ape asyak pa'y tinapilim a pagdatunan. Gaputay ayaten kalat ta, Jolina. Ha? Kinapudno na. Idi pa'y lang adali mo ta panagayat ko ka. Nagbainak laan nagdaton ka. Taamok nga danubyo miti daydi akong daway. Ngamita, amo ka nawayakan. Damag ko nagsina kayo ni tinakasigukin ka. Kan damag ko nga dan asawa kan anak na. Pudno ka di? Uwan, Rolly. Ngam, maawat ko tinagbanagak. Agbabawi akman, ngam naudin ti amin. No kaya tinag, ikasar ka dagos, Jolina. Ay ayatin ka kami na talaga. Nga ore addan may isang anak mo. Saan na nagbaliw tirit na ken ka, Jolina? Ay, jak pa'y lama desisyonan day ta, Aruli. Jak amo ti sumbat ko. Ikan na kumapa iti panawan ko amang panunot iti dayta. Ay, saanan alas kan nga panupanunot ka pa lang. Aklunong kay din ni Rule. Tatang, Oh, abay. Di mo ko na nga agpangipangina ka pa lang. Ha? Saan mo na bagay ti kundi pili ken kundi pangina, Jolina? Ta saan kan anasinaw abalasang? gapo ka dita kastuyan tinagbanagak. Awanan ka bangak ngagpili iti pakiin na yatak tatang. Anya pala ti di mo pangayatan kiniruli aya. Nasingpot ken nagagabaraw. Baraw iti agdama ni Rule, Jolina. Saan abaro iti kalman nawatam? Ha? Aklunong kidain, tagkasal kayaw. Di ka lang kagyamanan, tadapay naayat amang ikasarking ka. Nga uray kasta tinagbambanagam. Aklo naman ni Rule. Nanya ti panggandang mo, iso ti masurot anak ko. No di mo kayat ni Rule, ibagam kan kwa na ati pudno amarikrik nam. Ay, nanang. Wanya, kayat mo ni Rule, wano saan? Sa bagay, awan madkit di ti makunakkin kwa na, tanagagat abaro. Ay, jak amo nanang. Aging ngamin itakot ti payla ama ti anak ko ti ayayatek. Ngam awanan day jay alalaki eh. Imadayudan iti pamilya na saan aya? Uwa nanang. Di kan mang namnama iti pamilyado a tao, anak ko. Tadi na kan tumabalin nga ikasar day jay. Mga barwanan kan. Kat adakan ka mga deng no aklonam ni Rolly wano saan. Sikat ti mga deng Jolina. Saan ajay amam? Hay, awan pa'y naimas ama sida. Takasano, awan mo ngamin anak. Amang yaon kada tao iti kinariga ti panagbiag. Ha? Takasano, di mo kami nagpampanuno ti daddo mga anak dita. Imbes at ipagsayaatan tinaganak da ti panunutin da, saan ta jaymot pagragsakan da ti pampanunutin da. Bumawi akto tatang. Bena, kawan lamukon, Jolina. Naladawon di amin. Awanan tinapinta sa masakbayam. Iso makiasawa ka kiteng. Nagyamang ka kiteng. Kaya't nakalatan ni Rule nga ura adan anak mo. Kundi pili ka pa ilang mag. San ka mo tinanasin aw abalasak? Jak ayayatan ni Ruli tatang. Ura yun Tinapatag. Adda mga langon king ka. Adda mang suporta kada kayo iti anak mo iti kinabalasang. Agdesisyon kan. Tanay. Marigatan akon amang ipaay iti kasapulan yung agina. Kasi anak kumamot Lakaya ko na marigatan ako ngagtrabaho. Anya,
makiasawa kan ka ni Rolly kunam anak ko. Uwan ananang. Inaklon mo na ya. Uwan nanang. Abay, ay ayat mo ni Rolly. Kunakman no di mo kayat ako nam. Jak kumakayat, tawan na rik nakkenkwana. Ngam kapilitan, tapno maya dayo akon ken ni tatang. Ha? Jakon maanusan adeng denggen dagiti ibagbagana. Isa makiasawa aklangen ken ni Ruli. Ay, agawaam nga rugta gurnong Role. Huston to, nagkasar kayo ni ti babae nga asawaam. Aggagat kang agpasada, tapno makaurnong ka. At daurnong ko nanang. Umdasan da siya pagkasarmi kini Jolina. Kat, numalpas ti kasar ngay. At dan busbusam ng pamilya, nang runa ka da instant nga anak mo. Ah. Nanang, anyakay ka di. Saan ko mamuta kasta ti pa nagsasauyo ah? Si didengag tagbaling nga asawa. Kanyang kumatida kasi timbaga kagpay sumat. Nulabsan tagsarita, birhen ka lang, nga madan instant nga anak mo. Anya nga dayta? Nanang, Ay, biyag aya. Talaga nga doon, dagiti manang gunda, waya babay. Kadwan tiwae, sita na babay. pasensya lang ko ni nanang ko ah. Kasjay na lang dayjay ti damo. Nung nagbaybayak, sumingbet tumulag, Jolina. Di ka madanagan, maawatak ti inam. Pudnumat ngamin. Nagado ang babalasang amabalin mo nga arman. Ngam ape asyak pay laeng nga daanan iti may nga anak. Basta sikat ikayat kong asawaan. Kat ulitag man nga ibaga. Ibilang kunto kas pudno nga anak ko ti anak mo. Kas dati ginapatag mo kanyak, Jolina. Anya nga abalayan? Yawi din ni Ruli ti anak may. Ta inkasar na matay. Anya pay ngay, kapilitan ah. Ipaako mo iti anak ko ti responsibilidad mo iti anak mo, abalayan bistre. Ha? Talaga kas tabalayan? Agora ka. Apay nga naggayad talibem. Di mo sama kaya ti anak ko para iti anak mo. Laglagi pang abalayan. Ni Rule ti agpatay launay iti anak may. Wen, amok day ta. Masurunak nga rod. Tanagado mabalin ng asawahan ngam jay pay. Ay na, makasauak man nga tan. Sige, inak man laangan. Ah, Tatang, nangag ko amin ngayon magbaga ni nanang kada kayo. Mabainak samot nga agawin iji balayda. Di nakayat amanugang. manya saan? No di na kakayat, linapdan na kumati kasaryo itanak na. Ngam nalpas mo ti kalay sayaw. Iso di kag panunot iti kasta. Agawid kayo kidain ija balayda. Agyaman ka, tanadungo ni Rulay. Patpatgen na ti anak mo, nga oray saan mat ang nagtaod kang kuana, Jolina. At to yung tinapasada kiti tinagmalam. Aggatang kamutin iti kagawaan ti anak ta, Jolina. Ay na, agyaman na, Kruli. Sumagmamanon abulan ti panagdan natang nagtali na idlat ti kinadungom kada kami iti anak ko. Di ka pulos nagbaliw kanyak. Kada kami iti anak ko. Anak ta ko nam Anak ta, Jolina. Takasla anak ko matan anak mo. Ay na, agyaman na ka talaga. Ay-ayaten ka unay. Sapay kumatag na nayon ti kinadungom kada kami. Rulay, kwarta man. Ha? Tatang, awan kwarta nga gam ko. Itid ko ngamin amin kini Jolina ti mapaspasadaak. Apay, awan la iba bati makwarta mo tan. Awan tatang. Inkay mga iba kini Jolina. Ay, sana. Imot na dyan anak ko. Ibagbaga na pagbisyok ti daw-dawatag. Saan mo? Hey! Ape-ape na ayabandak diti balay tatang. Kan, asino ti akin lugan iti nakaparada iti sangwanan ti balay. Ala, sumbrek ka.
Tapno makitam no sino takin lugan iti dayday. Umay ka. Kumusta kan? Rodrigo, apay nga da ka dito eh. Kaya't nan nga urnusin nyo ti amin, Jolina. Nabayag mo gaya man. Anabalo to'y ama ti inauna anak mo. Iso ang mabalin yon ti agden naman ay. Anya? Ala, apay nga kastamot hindi bagbagayo, tatang. Napimpintas ti biyag mo nun ni Rodrigo ti pakidinam. Bimak lang magaya man. Ado gaya man ti negosyo na. Ado ti pagkwartahan na. Saan ang pagpalaslog? Yung budnuti ko na ni tatang mo, Jolina. Sorry, no pinanawan kay di. Natayan da asawa. Gapo iti sakit na kanser. Mangrugita man rin, Jolina. Rodrigo, adan asawak. Kat adda pa yung duwang anak mi. Magdamot may isang anak tasan ka di. Ay sublikan kin ni Rodrigo, anak ko. Tanay. Manun at kawan nyo nga agdindin na kinarulay. Ngam awam pa'y mo nagbaliwan ti biyag yaw. Manumala mapaspasadahan na itinaldaw ngay. Sang kasapul, sang kasakmul ti matgilan di asawam. Isu asinam kiday. Uray tako na mag-iday. Ani Rodrigo magtiayatan. Saan aya? Saan? Ni Rolly itantay ayatag tatang. Sorry, Rodrigo. Di kan kayat. Ay ayatag ti asawak. Kat nagkasar kami pa yan. Ay, saan ka pilitan? No di na kung kayat, Jolina. Gamkid daw nga lahi kong tanakta. Agnaedan iti balay mi. Anya? Pagkatalik tanakta, itad ko amin nakasapulan na. Agbiag to, ananam ay iti tanakta. Sana bali, tadamutin duwa nga anak yu itasawam. Saan akas ka rin ti pampanunutem nga aramiden lakay? Nalakaayamat ti panagsinadag iti agasawa kat nagkasarda. Saan aya? Ani Rodrigo ti imuna anubyo to'y anak ta. Yulina, di mo't ayayatem lata ti imuna anubyo. Jakon ay ayatan ni Rodrigo tatang. Ni Rolly itantay ayatag. Panunutem ti masakbayan. Napintas ti negosyo ni Rodrigo itan. Baknangag. Isungag sublikan kang kuwana. Agpanunot ka mamad lakay. Laklakayan kan, ngam di mo pa'y ammo mati. Ay didak man isuraw. Amok talaramitag. Nagkasarda role kan Jolina. Apay apag sinaam ida. Di oras man nagkasada. Sinaan na. Mabalimbag. Manjak, jak kayat. Ni Rolly nga ruday ayatag itan. Jak marami ti bagbagayo. Jak kabaulan na sinaan ti asawak. Naay. Danga. Di mo usaran tapanuno mo. Sinaam ni Rulay ko naglay. No ipilit mo ti kayat mo lakay. Sinaan kamatan. Ay. O nya, Bakit? agpili ka. Pilitem ti anak ta makisina ka ni Rolly. Wan kunam ta sinaan kamatan. Agdalaw akon kunamsa. Ala. Saan nga rutan? Saan? Bakit? Kasta unay ti panang pilit ti amak, asublyak kanon ti ama ti inauna nga anak ko manang biyanang. Ngam jak ingkas kaso. Nagsasarita kami ataloy ti asawak ken ni Rodrigo, ket napagnumuan mi asuportaran laengan ni Rodrigo ti anak na kanyak. Ngam kit di, jak impalubos amaala na ti anak ko. Ket ti pagyamanak, tinulungan nak ti asawak anang ilaban iti anak ko. Di na kami binaybayan ni Rolly, ba nagapagyamyamanak iti kastaunay. Gapo tauray saan na pudpudno nga anak ti nauna nga anak ko, impateg na iti husto. Ket ita, adan iti kolehyo dagiti anak may, naggraduar meten ti nauna nga anak ko, ket naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Jolina. May saka nang ipanagnak, ani ayat kat masursuro ako nada.
Nang runa, no pasiga kinasaya at ti ipakpakita, wano'y parparik na tay tao amasaknan kan ka. Tatay ko na dang arudan, ugali ti kang runaan nakitaan, saan kat atila nga wano akinruar apasat ti bagi ti may sa tao. Makaisa makmat ken ni tatang mo. Tano asino jay pakairanudan na. Isomaten tayan ti simpat tiyana. Jay labagi na ti pampanunutan na. Kat dinan pinanunot ti ibunga ti kasjay nga aramid na. Ang malakablawan ka. Tanakasarak ka iti lalaki akas ken ni Role. Anak kasingsing pat ken nakadungdungo nga asawa ken ama dagiti anak mo. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Julina. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y Pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless, iti tunggal may sa. Manang Biyana! Hello, naragsak nga aldaw iti tunggal maysa, siyak man na ni Manang Yabianang, amang kabkablaw kada kayo iti naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama ita kat manipod ka ni Pagayam nga Elmo, sana pudpod no anagan. Kastoy ti kunana. Dear Manang Biyanang, dahito ipadramak kan ka kat saan ko akapadasan, nudi kat kapadasan ni apong ko, apanaganan tamatan iti Tino. Kabsat di apong miabakat ni apong Tino. No read, no write ngamin ni apong ko alakay, iso asyak ti pinagsurat na iti kabadasan na. Naglaklakaya baro ni apong Tino. No apay nagbaka baro, iso ti istorya akan ka. Rugyak tag salaysay, idi ka ubingan pailangang ni apong ko at Tino. Oh, Tino, si Kamagayam, sumur ka. Ni, adamot-dam sa nga ili ni Mary. Makaisturbo ak sa amot lani. Ay sos, kasla di ka pailan na irwam. No kasla bumalay kami mutan dito balay ti gayem me. Alalaw may kakidim. Mere, ada sa nga ilim. Oh, Tino, nasaya tayo may ka. At dadagiti gagayam ko. Ay, ala, umay kan Jenny. Makadisturbutan ka dakwada. Mapantan iti silid ni Mary. Okay, lalaingan nyo Talaga anaangaw dagiti gagayim mo, Mary. Talaga kasta dagitado ha. Iso nga irwam mo, ti bagim kadakwada, Tino. Oh, nakalagip ka mat ngay may. Wen, Mary, tao may ko'y pakada ti idadahanon mi kuman kanitatang ko. Ha? Asawaan na kun, kasta ka di, Tino? Wen, Mary, oray gat agayan ayat tamutin. Agkasarta na. Ah? Kwa? Ala, kinilat nakmatino. Kasaradagusan. 20 pa ilati tawanta. Naladaw day ta pa nag-asawa, Mary. Dagitin tu pa'y katauban ta, kit nakaununadan. At dan sagdatalo kan sagduduang anak da. Agkasarta matang. Sige. Takasaritak da mamakan pa paano anya ti kunada iti dayta. No palubusan da ko na makiasawa. Sige. Dumanon kay Tontino. Ngam no di dapay kayat. Lading itag Tino ha. Ngam, jak mabali na tubngaran ti pagayatan dagiti naganak kanyak. Sapay ko matamawatan na. At manayin, tao may ko amun ti desisyon dagiti datakkel mo, Mary. Umanugot da kadimot lang agkasarta. Kwa, Wantino, iso nga ibagam ka ni tatang mo ta dumanon kayon. Kat pagsaritaan tayon ti panagkasarta. Oh, agyaman ak, Mary. Agyaman ak unay kan ka. Sige, sige, ta ibagak kinitatang ko, ta dumaron kami. Sige, nakasaganan tayo nuwang kan baka maparate. Intong kaaldawan ti kasaryo kin ni Mary.
Tulagan tayo pati kasar atatan. Kaya iso nga raod. Ala, inta nga raodan. Tapno mapagsasaritaan ng ti panagsimpayaw iti kaayal-ayat mo, bro. Saur ka, Mary. Wan nga rod saor ka talaga, Mary. Ala, dagiti adwa. Rugyandak man na nasidiran. Kasano? Di kag tungtung pal iti tulagan. Nakitultulag ka pa'y lang nga rod no di mo matgayam matungpal. Wen nga rod, Kunam nga gigiddan tayo at talo nga agkasar. Ngam di ka matagtungtung pal iti saritaan. Sorry, no pakabasulak ti Jackpan nakatungpal iti saritaan tayo, Lani, Jenny. Kastamat nga minti kayat mi iti nobyok. Kastamat tandag iti dadakkel mi. Di tanto matlakan no ti turong mi. Iso nga isapsapa mi, ti panagsimpa mi. Saor ka kit di Please, maawatan dak ko ma, Jenny. Lani, di dak gurguraan. Pangaasyo. Awan mo ti agbaliw nga uri adan ton asawak. Kan, gayim kayon tulat ta. Promise. May mayat mutla nga tilinangan tayo itatabalasang kapay. Sa balin tulat tano adan asawam luka. Ay, ayatak nga rudmat ni Tino. Diyak kaya tapaayan. Ang mga no sumapul iti sa bali nga sawaan na. Makamu ka. Nagsaur ka talaga. Saur ka, Mary. Kaguradak na iti gagayim mo. Pasugnod dala kanyak dayjay Tino. Iso adi ka madanagan. Miray, Numabalin nga min. Awan ti umuna kan maudi kada kami ang makiasawa. Masapul ko makano nga gigiddan ti panakiasawa mi. Anya nga ron. Nairanranamat nga umununak ng isuda. Padya kamawatan dak tumatla dagiti gagayim ko, Tino. Iso nga wan ti rumba nga pagdanagam. Hello, Tata Bistre. Nay, si kamo gayam Jenny, balasan ka. Adda ka din ni Tino? Ha? Apay? Anya gagaharam iti anak ka, balasan ka. Adda na patag nga ibagakyan kwa na, Tata. Adda ka di? Uwan, adda. Ay sige, sumrag ka. Umay ka. Umunag ka, balasan ka. Awisan ka kumaijay balay, Tino. Adda okasyon. Anya ti okasyon, Jenny? Basta, maamuam to. Alan, mapantan ijay balay, Tino. Mabalin? Di ka agdanag. Umay to ni Mary ijay balay. Kasta ka day. Sige nga raw. Mabilaan ta grubwatak, Jenny. Itay pala umininom tayo tarak. Awan matlangan. Nagitidado mo pa sa ngayon. Kasangay mo. Duduwata la dito balay yun, Jenny. Kunam nga umay ni Mary. Ayan na nga. Ay na, sumangpot dan to inton madamdama. Paumay da siguron. Orayan talatan wan. Jakon insarateri daw. Sumrak dan tulatan inton sumangpot da. Nagpasaklot ka mo tan kanyak, Jenny. Ang mga Jenny! Ada akon! Payakas ta tilang ayo. Ay, nasaya at adda kan, Mary. Agtugaw ka. Kinapudno na, Tino. Nabayagan nga gayatakkan ka. Ngam, nasakitan na kay ni Mary ti inaram mo. Angam, saan pa'y anala daw ti amin? Saan kayo pa'y matanagkasar ka ni Mary? Adda pa'y gundaway ko kan ka. Idi pa'y lang amin nga. Nga agayatakkan ka, Tino. Lanay, anya ka din dito nga ipagbagang. Amumot agayim mo tinubyak. Jakmat siguro pakabasulan ti panangipudnok itiriknak kan ka, Tino. Ay, sus. Ay ayatan ka. Kat nakasagana ak amang irukma iti amin ko kan ka. Basta maayat naklaeng. Umadanin ti kasarmi kini Mary. Amok. Awang pa'y tinapasamak kada kayo, Tino. Iso nga irukmak ti dayaw ko. Basta maayat naklaeng.
Naimbang nga oras mo, darling. Darling tarupam! Anay ko. Apa yan? Anya basol ko, Mary. Di ka naging dedeam mo, traidor! Manangalinaw! Mary, please, lukatam ko matay ito eh. Please! Manangalinaw! Please. Sinatan! Di kan kaya! Umadanin ti kalay sa ta, Mary. Sumapol ka niti sa baling asawaam! Manangalinaw! Agsinatan! Anya? Day tangamen, tagdi mo linapdan ti gartem mo itilasag. San matasyak ti masidag? Isuda ti imay ng sulisog kanyak tatang. Kitirigat na, si kamay ti dakas itan. Anya nga, kagura na kanya nobyam. Apa kas jay? Apa kagura na tatang? Kit isumat tayo ayatag. Amumag nga aggagayam dagiti talaw. Anya amum nga, no tila indandanon dan ijagayam da. Apa kastoy tatang? Sana mabalinda ito'y. Masapul ang makasaritak tinubyak tatang. Masapul ang maurnos ti amin kata kami. Umandanin ti kasarmi ka ni Mary. Ala, inkag pakasikin ko na. Bareng kasyan na ka anak ko. Jenny, ada ka din ni Mary? Adda, ngam nakaturog. Di mi mabalin asingaan tamat maturog. Uray sumagmamanula ang minutos. Anya ngamin ay ati masapul mo kinkwana. Di nakamatlakayat ang makasarita ti gayem mi. Wentino, iso pumanaw kan man? Saan ka matlakan na mapagtal ka na lalaki? Saan ka napudno iti gayem mi? Lani, Jenny, anyat imbagpagayo ti gayem yo. Apay kaguranak batan. No ti pagarupam kat pinadakas da ka iti gayem mi, nagbidot ka. Wentone, ape nga minadi mo damagan iti bagim, kat basol mo matlaang. Amok, pinadagas nak iti gayem yo, Jenny. Lani, di yo kumamat aramidan ti kasta. Saan ka mapagtal ka na lalaki? Wan, nalupoy ka, Tony. Saan ka ang maibagay iti gayem mi? Apay kasta kayo itan kanyak. Kasla kaguratak. Idinto tayo di. Kitda kayo pa amis mo ti Uston! medya. Pumanaw ka kidin, Tony. Saan na ka nakasapulan ti gayem mi? Pinaunlak ni Tino, balasan ka. Tadi mo magkano kayat ti makisango king kuana. Tata Bestre, Apay balasan ka. Anyat problema iti anak ka. Apay adi mo magkano kayatan. Umadanin ti kasaryaw. Aldaw laangan ti moruray balasan ka. 5 lang aldawan, kasaryon kinitino. Aywan, at to'y balasan ka. Papay ti anak ka. Uray saan kanupay anadanon ti kaaldawan ti kasaryaw. Isuot mo kanon day ti asingseng. Ikatan yung tula ka nun, intun kaaldawan ti kasaryaw. Tata, Alan, awate mo. Isuot mong balasan ka. ibagayo ta isuti umay makisarita kanyak tata. Ha? Sige nga raw, balasan ka. Ibaga kinitino. Apay, Mary. Anyat problema. Ibagam ko makanyak. Tapno amok mati kalkalintagak. Sigamat nga mintino. Basol mo Awan tin limad dagiti gagayim ko kanyak. Imbaga damin nga inaramid mo kadakwada. Tinapasama kiti nagbaitan niyo. Siya kumamot itong gamita, Mary. Sakbay na. Kahit ko tagkid daw iti sorry tinaramid ko. Wan, aklunag. Basol ko. Nagbasulak, Mary. Nagpasulisugak. Ngamdinggam kumamot at isad ko, Mary. Pangkasim kumamot. Sige, Tino. Danggag tiyan yaman nga ibagam. Aw-awisan dakda Jenny kan Lani. Agpakpakaasi da Tino. Maudi ka nun apa nagkukuyog mi iti kinabalasan ko. Takasartakit nga rudan inton maminsan nga aldaw. Sika, Mary. Basta ganag kaya ti papa naman. Abay no sumurutak man. Ala, saan ang Tino? Agbatikan. Amo matanda iti gagayim ko. Naimon da unay no adda ka. Iso agbatikan Tino. Di ka agdanag. Agawid kami tumatla no malam, Tino. Promise.
Sa dino nga minti papananyo ya. Iti ka no lugar da, Jenny. Agsubli kami matla no malam. Tadalugan nga aramatan mi. Tilugan ti kasinsin na. Sige nga ron. Agan manag ka kung mga ron, Mary. Di ka ko mapalubusan. Jakat aguraan da ka, dagiti gagayem mo. Nakasuotin king ka ti wedding ring yu kini Mary. Talaga kas tatang. Tapno saan nga arman ti sabali ni Mary. Naitalin iti pusok ni Mary, kunak man langan. Das ayama day jaya, pang tinglam king kuana anak ko. Sa mula maibaga ti kasta, nunalpasan ti kalaysa. Parbango ng Chino. Di pa ilakan si Mang Padamere. Kung dagiti gagayem na. Un ka nung harong tatang. Kastati ko na dagiti dadakil na. Ay sus. Ay, kasano nga rudeng ngayon? Kasaryon no madamdama. Aglawagan no madamdama. Ngamawan pa ila dyan ubyam. No di pa sumangpit. Itantan tayo pa lang di kasar tatang. Urayin tayo ni Mary. Tama nga no adala nakataktakan na. Kuwan kapilitan na kasta. Barang sumangputan aging ga madamdaman ni Mary. Sino nakaw? Sino? Petang. Mapanta ka nun iti balay na Mary. Takayat ka kano ang makasarita dagiti datakkel na. Wantang. Mary. Apay ka sa tilangham asimbango kanyak. Kaslasaan ka naragsak. Mary, agsao ka kuma. Anya ka dito parikon. Kun apay nga, itakala na gawin. Pakawanan na ko, Matino. Sana na matuloy ti kalaysata. Ha? Anya? Apay? Kan, isubli kong dahito singsing kan katino. Ha? Atoy, lading itag, saan gayam asikat ti pakiasawaak? Tadan sa baling ay ayatag. Anya? Mary, di na kumamarabakan ni tikasta. Pang-asim. Amok, siyaktay ayatam. Tadan sa baling ay ayatag. Kanada pa yan napasamak iti nagbaitan mitino. So sorry. Pagawanan na ko, ma. Kan, inalayo ti subsubli na asingsing lolo. Wala. Tayong pilit na maging sublikan niya. Kas makita mo tabaw. Wa sing-sing dadakalagi ti ramay ko. May sayti kan nawan. May sayti kan niging. Aya. Diyakan mo. No sinugsugan dagiti gagayam na saan na makiasawa kanyak. Unwan niya. Tatipay kasinsin ni Jenny agayam ni Mary. Tilangi kasal idigin ni Mary. Nagsakit na niya. Pasamak. Abok. Lolo, agsangit kayo matan. May palagi pa na yung tinapalamas kanya ka po. Kasi lang maririk na kumanang tinarik na idiimba tinak ni Mary. Lolo, nabayagan day di pasamak. Di kay pailan nakalipan. Apo, si kanto may tiltila sa saluntunam. Iswa, may palagi-blagi nga rin tinapalabas kanya. So, naglakayak abaraw na po. Nasamaw. Ang sabat to mo lang tinalan may ganamerang. Napayak ka po. Kasi nagbabawi ka di nangasawa. Kan, mabalin nyo latamot ti mga asawa no kaya tiyo, lolo. Mabalin pa'y. At tanan, malikong. Sembay sa tintulang putot ko ti agdayapar. Saan tadwa kami itong agdayapar? Tanan, lakaya ko na po. Lepasebo na tasuran mo kini manang biyanang, apok. Ta agpatinggalay dayan ti istorya to'y luwa asing-sing tito ramay ko. Lolo, ariglado.
Ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Apong Kualakay manang biyanang. Agyaman na kiti anos mo kastameten dagiti kakadwam ngagdram-drama. To'y pagayam mo, Elmo. Nala, pagyamanak met ti anos mo anang ilanad iti kapadasan ni Apong mo. Kat sapay la kumata na salon at akanayon, tapno adupay atawan ti panagbiag na diti rabaw ti daga. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Elmo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Insurat wa ninyor nos para iti script ti Pagayam yo ni Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa.